October ni som panga sang ni som ni panga ania Mizoram sarkar malakna hnuaya rampo na tanga rui hlo lu tur dan cha be pui thakna Operation Jericho chu Longtlai district a po thei top chuin kalpui me ania Longtlai DC pudoni larua changa hovin Operation Jericho kalpui dan tur hi mumal takin duan ania Puntla ni som pathuma tangkhan be pui thak hi kalpui tan niin kumin December ni som thum pakhat thleng a ang Longtlai district hi Myanmar nen ramri kilometer somnga le pasari Bangladesh nen ramri kilometer za somli le pariat in trom ani wangin ramdang atanga rui hlo lo lu tur dang chat tura be pui thak na hi a hau takin nasazo ka tran lak angaya Roman lo dan chuan Longtlai khopui luka mun nia tek post pani siam ni in pangkhua le sanga winkar baka sia chang kona check post Roman ania heng hun thang a hian police exercise le tlawmai pol IO10 ngorzokin rui hlo lu tur dang chat tur hian ma lak chhun chom zel an tum rui hlovin Mizoram arun mek la hian Operation Jericho chuan nasa takin omzia anei beisei ania Longtlai district a he be pui thak na hian lir thei kalvel te chu uluk takin en fia thin ani